Sabingelele emakhosini Dr. Mnguni uyaphila? Ngiyaphela Dokotela kunjani? Siphila njengosheleni thina. Sisadlala ilanga nje. Awu shem. Ilanga la ngaka Dr. kwenze njani? Siyaphanishwa yini noma mhlambe nibhizi kakhulu lapha emkhathini? Imoya lesemkhathini kulamalanga ibhizi. So into letinenge itendeka ngendlela lensha. Nekushintsha kwempilo kusho kona ukuthi nangabe itolo lokube kusebenza kufuna sihlala njalo si-improve. Njoba i-climate nayo ishintsha kusho ukuthi nemanje ufuna bashintshe. Dr. nathi inkinga enkulu eSouth Africa yonke umhlaba wonke. Abantu bakhala ngopetrol ozonyuka njengamanje. Yes. Indaba zodizili zo-oil nani asifuna ungena kakhulu kwipolitiki. Dokotela. Dr. Basiphazamisa. Yes. Ngithi mina nakho le South Africa nasemhlabeni jikelele. Yeah. Upetrol uzonyuka manje. Yeah. Abantu basayinkingeni basadinga le mali le. Omunye bese ibhizinisi yakhe liyaqala manje. Kodwa manje ngathi upetrol uzomlimaza. Dr. Senze njani? Abantu bafuna imali. Bantu Dokotela bafuna imali. Bantu abati ukuthi imali nangabe ungenayo ibhizinisi namuhla uhlele engcupheni. Okay. Ngoba uma ngabe la uqashwe khona njengoba nje kutawunyuka abo petrol kutawu retrieve manje kohliswe abantu emisebenzini babele emakhaya. Uma ngabe ngike ngawubuda lo mbuto ukuthi bantu mhlambe abawabukela onke lamavuto ngabuda ngathi mina ucabanga ukuthi lo lokuphethe kungakulasta isikhathi esinganani. Uma ngabe lo lokuphethe ungakwazi ukuthi sikulasta isikhathi esinganani uhleleleni ngoba nyalo kwamlungu nyalo njengoba lokho nje kutawukhula tindo titolo kusho ukuthi nawe kutakudulela lokutholako nangabe namhlanje wola 5000 njengoba kutawukhula petrol kutawukhula sinkwa kukhula irice kukhule yonke into kulo 5000 ngeke kusanela. Ngisemnye ngineluhlanga lwemali lakhala u7000 ngabe kadze walithatha wangalithatha. Nyalo kutathi nasekukhule tindo utawuva ngathi impilo selikhulu. Ngaphindze ngasho ngathi wola 5000 nje kunemlingo esencoba mina la ekhaya ungu3000. Uwena usebenzisa usita ufika ugembule kulomlingo esencoba ngabe namuhla sikhuluma ukuthi tikukhandla letimo leti ukhona ukulungisile. Kunevideo sayenza Dr. esigodlweni sakhe esikhulu ekuza abantu abaspecial kuphela. Yes. Noma nami ngathola isithuba elincane nje ngoba phela ngase sengintshontshiswa kahle kangafanele ngivele namakhamera kule ndawo leya. Yeah. After leya video Dr. baningi abantu abafakaza Dr. besho bathi cha nabo umlingo esencobe bawusebenzisile and badla kahle kakhulu kubhethwe. Yeah. So ngicabanga ukuthi abantu ababuka le video le abaziyo bazoconfirm ukuthi cha bona badla kahle kakhulu sengenzela umuntu osekhaya ngoba from time to time Dr. sizoloko siwazama ama testimony ngoba iwona nikazi abantu ethemba. For example unomuntu obuka oselimpompo othi yikude kuya lapha mina ngiyogcina le kodwa mengabe bona abantu bebuya bezobonga bebuya bezokhuluma nawe uzovula ithemba asuke ngisho ngathiwa kunjani afike lekhaya. Umqoka kakhulu ukuthi icabangela ngete saphela ukuphocha abantu ukuthi abaphile kanjani impilo yakho yadikhethela. Kodwa kumqoka kakhulu ukuthi icabangela umuntu ingqondo isebenzise ikwahlala nengqondo mahala isebenzise uthi cabangele nguwe lo lovalo kulobhlungu nguwe lo lovalo ukuhlupheka dikhiphe kule nhlupheko kunemlingo esencoba lelibhodlela lesiselithi abantu labanengi labasitha ngikhulumile ngathi lisitha abantwana lisitha abantu labadzala lisitha noma ngangibani ngoba lona liyasebenza nangefoni uvele nje uthatha ifoni yakho udlale lo lofuna ukudlala kwenteke lethinto tiyenteka abantu baphilile ngalamafoni wena uhlele ekhaya ubhizi uyagqeka uthi hawu ukhala koja uyadathi ukuthi kude lokulungela ngithe mina ungaze ufike kimi umuntu okhipha 300,000 wekwelashwa ngiteste ngemlingo esencoba ungu3000 nase ungithestile so ungabuya ke ngoba utabe sewuwinile so unemali utothatha into ya 300,000. Hayi mina ngithi abantu benzelwe kwabalula lekhaya ngoba ikhona indlela yokuthesta nasesitolo bemedayisa ikhekhe elikhulu abanginiki lelikhulu bathi cha na uphisa omncane nje bese begada ukuthi ungaphindi ngoba khona lento betestile nje abonze zihamba kahle asafuni ukuya ku level ephezulu bese alebelemele ndawonye usele kuphethe ama 100,000 ngabe uyanyuka ema miliyonini bakho
sikhohlwe lenye into bantu dokotela ngikhumbula kahle esikhathini esiphele sike sakhuluma ngenzaba yenkatha yemali. Yes. Bakhohliwe bantu dokotela ukuthi imali yabiyelo. Ngikudiscover lokho nabo abantu abawinako kulamalanga basebenzisa umlingo sencoba. Ngibona ngazi ukuthi into le nto ekaba baba excited kuba nale excitement yekuwina instead of ukuthi babuye batobiyela ngenkatha yemali. Yes. Bantu abayifunze ukuthi imali ifunwa wonke umuntu. Akekho umuntu okujabulelako mase unemali. Abafunze abantu ukuthi titsa takho tekuqala nginathi letivile ukuthi sowuwinile. Titsa takho tekuqala nginathi lo sowudlanato kahle. Titsa takho tekuqala ngathi lo sohambana to ngale moto lensha. Titsa takho tekuqala nginaba abantu lesebakulandzela basi bangani bakho. Nginama new friends lo sowunawo. Titsa takho tekuqala nginaba abantu lesebakufonela bekathi bangakufoneli. Titsa takho tekuqala nginabo bantu lesekuqala ukuthi sawubona babe kanti kusolo kubita ngemfana. Labantu labo setitsa lethu lethi setingenele impilo yakhe. Ngithi ke kuwe ibiyele le mali ngoba itawuphela. Utsinga inkatha yemali. Inkatha yemali yentani ke isebenta kubiyela umuntu losaphumelele. Unebhizinisi yelibandla. Libandla lakho liyanikela manje. Uva ngathi ugibele emalabhugina nje, uva ngathi useqinene. Uyibiyele yini le mali lengenako labandleni. Unyanga usebenzisa sigodlo uphila ngesigodlo. Lesigodlo siyasebenza manje uyaphila. Uyibiyele le mali. Ngoba nawo ngayibiyele le mali itawuphela. Konke lo kwentako lokuyibhizinisi nangabe sekuyasebenza mhlambe bewufake ihlanga lemali mhlambe bewufake umlingo sencobo mhlambe bawethwele ukubiyele yini uyatsinga ukuthi uyithole inkatha yemali ubiyeleke ngoba imali yaphela usemsebentini liholo lakho li right manje mhlambe uhola above 90,000 ukahle manje ushintshela amasudu washintsha ngo11 bawugqoka isudu egrey ngo1 mawubuya ugqoka amanye amasudu nangabe uhlala endlini eduza umbuzo uthi ke ucabanga ukuthi lokho kuzokulasa isikhathi singanani ujabulile kwamanje ungajajuliswa kwesikhashana buya uthathe inkatha yemali utibiyele inkatha yemali ihamba nesivikelo seprotection lokuvikeleka kiyo ukuthi ungadubuleke ihamba nesivikelo seprotection ukuthi ungaloyeke ihamba nesivikelo seprotection ukuthi noma ngimantindana noma ngilamlambo lodlatha imali kubantu noma ngitokoloshi noma ngiba yini ledla imali kumuntu uyavikeleka. Okay, ngizobazwisa kancane ivideo ngathi sasa emgedeni sakhuluma kakhulu ngenkatha yemali. Ngabe mhlambe inkatha yemali iyasebenza yini uma ngabe abantu abanomona okanye abantu abasebenzisa umuthi bazongihuhla mhlawumbe ukuthi ngihlangane naye mhlawumbe nje singusisi ngiyasebenza ngitholele ubhuti nje ku-10 July onemali athathe inhlanhla zami iyangivikela inkatha yemali lapho. Inkatha yemali phela usuke wena sowunemsamo wakho hayi umsamo wefamily. Usuke sowunemsamo wakho lathi indoda yakho uthi protectwa khona ngeke la sithi khona yiba nawo lo msamo wakho uze ukuthi noma uthola lamadoda lawa noma ahamba nezinyoko emotweni noma uthola lawo sisi laba abahamba nezinyoko emotweni noma uthola abana othwele othi uthebula abantu abanemali athi nakathi uyakuthinta bese uthinta umsamo wakho umsamo somgilela iziga. Futhi kahle nami mase nginenkatha yemali kumele ngifake amakhandlela njengoba ngifakile la kodwa kunento engiyibona doda engayi understand yini le insango ndodela le lena impepho yentaba impepho etholakala ehlathini akuyona ile impepho lena ake ngibavezela abantu bayibona lena impepho yentaba ile impepho lena engama elingisa amagaqa nje athile uyayibona nje ukuthi impepho ehlakaniphele ngempela akuyona lempepho yomfula. So lempepho lena uyishisa every month mawuyobika lezinto zakho nazo ukuthi hey sengiwakhile iprofit ya 60 million ngiyayibiyela sengimakhile iprofit ya 10 million ngiyayibiyela bese uthatha lokho uthela kancane lapha ya bese ngoba ngisuke ngikunikeze lo muthi lo olaphakathi lo muthi lo wona lo muntu ovimba izitha ovikela wena ukuthi noma sawunale mali ngoba imali bangizitha kadlalami so mayibanga izitha ufuna ukuthi uvikeleke ube safe na unenkatha yemali awuyuzi uphuye ngikunikeza igaranti awuyuzi ube nenkinga yemali. Awudoda mhlambe yiyo lento leyenza abantu simbone ephumelela sisambona sewile. Yes kunabantu labaningi nami seku-experiencer sisebenta ukuthi hayibo yathi bantu uyafika umuntu umsitela umva khuluma 2 years down the line uyabuya futhi usefaka ishirt futhi ishoda ngamabhathini sale makinobho sathi saphela hawo amabhathini ale shirt kwenzekeni seyiqalile impilo futhi ibiyele phansi
usewashela emzimbeni futhi kwenze njani ngoba wena kwathi uhappy last year iproblem yakhe akayibiyelanga le mali imali abantu sebemlumbile abantu sebemloyile abantu sebeyithethe imali again so uphinde futhi imali yakhe idliwa yilwane kanti nomfazi uma engabe engabiyeliwe ekhaya uyaphuma basho njalo dokotela umuntu omnyama makashadile edokotela kufuna umfazi ambiyele udinga inkathi imali yabafazi umqoka nako lokho dokotela wakhuluma into lemqoka umfazi ongabiyelwe ungathi namhlanje ngoba usehleli nalomfazi kumnandi ukabathi ngeke ahambe abantu bambhekile la ngapha bambona ungaqabani njengoba nomfiti umfaka lamadress abo 15000 amhle kanje agibela imoto ama X6 agibela lezayimo uqabathi bababona unamadoda abukayo ahlele embonisweni ngithi ke mina naye nkosikazi make sure ukuthi uyambiyela hayi dokotela sesivala nje awuphinde bakhumbuza abantu ama products ale ekhaya athi umuntu noma ehleli kuphi umhlabeni jikelele akwazi ukathola kungaba kukhumbuta kubantu kunento lenye lengifuna ukuthi ngingene kiyo kancane dokotela bantu aba understand ukuthi nawutothwala awu nase sikunikele information yekwethwala awube usajika okay ngicela ukuthi bokuba kuve bani nase sikunika wathola nje leminyombe ukuthi kwethwalwa kanjani yini kwethwala ukhumbule ukuthi ngeke sisavuma ujike oqala lo okay kwesibili na utofuna vulubekene nakhona kufuneka ukuthi ube ngumuntu loqinile ephokethini futhi wendlule ecinene ephokethini ube indodza yemadodza ngoba labaya nasekefikile somvulela lo vulubekene sombeka lapha phasi sambona ngoba kusinye kwaphela vulubekene into lejwayelekile vulubekene indoda emfishane indodza lemfisha ngisho kunala idolo lami so into emfisha mbamba leya manje nangabe lento imfisha bana somvulela emkhulumi sohlala nalento ayidli ingane ngikhona abuza ngalelo langa lalela before sivumelane ngavulubekene understand ukuthi vulubekene indoda emfishane asikhulumi thina ngeke ngakhuluma ngathi nangikhuluma indoda emfishane ngikhuluma ngegiant of the city ukuthi ngikhuluma ngalabantu abafishane lesibabukela lapha kumabona ukuthi la bantu labo badelwe bomakwethu nabo siswethu nabo bhutwethu babo babomnakethu laba akusito akusibo bomadoda emafishane labo nasikhuluma indoda emfishane sikhuluma le creative etinyanga le yakho ngema spirit etinyanga kwasethiniswa thithi utavusa into yaphila ngoba siniketiwe sinemandla ukuthi sitawutenda thina utendeke ngiyaqela ukuthi abantu aba-understand ukuthi ungangitsheli sesilapha ukuthi usoyayisaba into njani angifuni umdlalo angiwufuni umdlalo la kadokotela awuteli kutodlala la bese siyendlula lapho asichubeke edokotela singene umhlangano lwemali lukhona umuntu othatha uhlanga lwemali akhumbule ukuthi awusuku ungakethwali yes ngoba babuta abantu sathi kontiwa yini ukuthi usungathwali indododela ngoba ngiva usuyangicaba cha alinamgomo usungakethwali wena lo nelibandla na ufuna ibandla lakho belokhuluthatha uhlanga lwemali wena lo nebusiness na ufuna ibhizinisi yakho hambe kathatha uhlanga lwemali wena lo ngomdlalo webhola ufuna kushaya amagoli fuka kudokotela utoshaya amagoli uthatha uhlanga lwemali wena lo ufuna promote emsebenzini fika kudokotela upromote wena lo sina uhola imali yakhe iphele ka same day fika kudokotela uthatha uhlanga lwemali wena lothi mawuhlele ekhaya indlu yanetha konke kwakuhambeli kahle into ingane zakho asisebenzi ungumzali ngicela ukuthi ubalethe utothatha uhlanga lwemali sendlule singene kumlinga sencoba ibhodlela lencane leli yes siliposa wherever you are la ukhona khona leyefika through PEP through Postnet through amakhuriya amaningi bo DHL so leyafika la ukhona khona siyakulethela kodwa ke sikhumbude unako na utonda uhlanga lemali sifike sihlole sikwendise lokwana lokho but nase sitokwenda sikunika libhodlela suke singakahloli sikunika la ukhona khona uthi ke liactivatewa nguwe libhodlela mase ule i-instruction yokuthi litawusebenza kanjani uyithola kini okay awufikile ubese uyalisebenzisa awufikile ekhaya bese ungakangifoneli mina bese uyaliqala uyalivula umela mina ngikunike i-instruction bese uyalisebenzisa leli bhodlela ngoba kukhona abantu labakha leli bhodlela leli baliniketela abantu batibite ukuthi bangemi umehluko walo ufuna umfonele mina ngevideo call utokhona kubona silento lo iphethe ngule yami yini ngoba uvathi umuntu libhodlela lakho libovu elami mhlamba likho bovu umvathi ibhodlela lakho liyelo elami mhlamba likho yelo ngiyaqela ukuthi yenda ivideo call ubone ukuthi ngimi yini lokuniketela ibhodlela bese siyendlula siyetimbiteni dokotela unembita lokuthiwa incaba yemadoda
inqaba yamadoda iyavusa phinde ikhulise ipipi lemuntu abe right asatisfy emshado wakhe. Inqaba yamadoda iyavusa phinde ikhulise ipipi. Ikhona levusa kuphela, ikhona lekhulisako. Isolo sikubita ukuthi inqaba yamadoda ngoba kusolo kusebenza ngale thulusi lokuthiwa ipipi. Yes. Sendlula lapho sibe nebuhle begazi. Nakhona lapho sikhuluma ngomlo onamapimpules, umuntu onerash, umuntu longathi unesilumo, longathi into egazini sikhuluma ngokuhloba kwegazi lakho. Sikhuluma ngebuhle begazi. Sendlule lapho siye 55 live, lapho sesikhuluma ngalawa tifo lokuthiwa ngema-chronic diseases. Sekungena ngesingisi lapho tifo ke leti ngathi atilapheki kodwa thina la sindweni siyatezama. Kuliqiniso ukuthi uhulumende usengabi necure ukuthi tiyelapheka. Asibambeni lokho lokushiwo nguhulumende ngoba abantu bese bathi dokotela wena usho ukuthi shukela flame lapha nje uphela. Uhulumende usengavuma ukuthi ukhona lo lapha shukela. Uhulumende usengavuma ukuthi ukhona lo lapha icancer. Uhulumende usengavuma nasakutreat uhulumende uyakuthiwa sina nathi silingisa yena siyakusita njengoba naye asuke akusita ukuthi uchubeke uphile ngayo imbita lokuthiwa 55 leaves. Kodwa umuntu ozwayo uyakuzwa ukuthi ya umuntu ozwayo uyezwa ukuthi ngithini. okay. Yes, ngoba ufuna eve umuntu ukuthi ngithini. Ngithi akunawo magunya ukuthi ngimi ngoba ngidawuboshwa nguhulumende akakavumi. Kodwa mina ngiyasho ukuthi ngithini. Yeah. Ngisho lokho nje ke ngisho. Hayi ngizwa kahle dokotela inamba ikhona escreenini i-account ikhona escreenini. Yes. Abanye bayibuza why sifake i-account escreenini. So senze sime kwenzeka uphoqa ukuthi kube khona imali ye-transfer yayo. Uconfirm ukuthi yiyo le ungafakela abantu abaronke. Ungafakela abantu abazothi letha i-wallet, letha in. Yeah. Cha. Kusetshenziswa ngosala. Futhi bakhumbule abantu ukuthi dokotela amanje akhe special. Ngiyabona la ku Facebook sebangitshela abantu ubhale abantu bafaka ithombe tami yakhuluma siba sokhuluma special. Amani mina ngakhe special nje. Uyabona? Phela mina nginyanga le lapha abantu angimani nje ngihlala ngithi ngingasukela nje ngibe ne-special. So ngiyabaqela abantu nalento yokuthi kuthiwe imali tawungena ebhenki abafunze abantu ukuthi angase ngathi mina ngifakela abantu imali ebhenki. So ukhanze umuntu sebamrobhile ngikubonile dokotela ukukhuluma ngento ephathekayo wase uthi une special semali ezongena ebhenki ngifuna ngifake u1.5 noma angishongo mina ukuthi akube anginayo Facebook mina. Lesinto sibona ku Facebook zakho abanye abantu bakhele bona ukuthi bayiphilisa. Ningabe senithi mina ngiko ngithi sebenzisa video call. Yiba sure ukuthi ukhuluma nodokotela 0606394357 inamba kadokotela. Sabonga kakhulu dokotela.